मासु नुंगाई तो मैम लाकने बको सोक मैम मदुगी टैलेंट लाको मतमदा असी खंगना कोइना सोसाइटी से रन तगदम सोसाइटी से ngasi nom khaki nate yam sangba future prospect ama magi progress ama yawgadori ne bako adai adumaina ai thamjage ai no doubt ai ai eviction ai base tawbai ai tawdabi ai afabo bi ai phatobi ai loisu tawsinu yumsu tu deu amusu tu deu thugai gre na mayam singamai paringda Kaisampat paringda henjal ban ta compensation pidana building yung takai hungna bi yaw rena prajana kari hairi gen kari haige ba lambi pakthoi mayam sali magi pibam to compensation adu ada mayam nei na rakana pidana kotra mayam gi ba du popular government matam tau hinuna pia matam nate dana to popular government am lega vision tau ngamoro si kana haino Kaisampat paringda uripok paringda airport line da adi singamai paringda national highway da tawri eviction mayam sing asi popular government gi matam dana to pia adu di mate ki wani ne natra aduna tawangam daba kaisu leiroi tawdabu miyang gi leriba wakallon miyang gi leriba pot mayam sing tanaba tiknaba gi tanja ama launaba gi matam leitringe da aina tawninge na putok tobi yaroi maduni aina hajening bodi aduna hauji leriba lei hingon gi oigera kari gi oigera kari hinga tawbiu loi taw kaisu kaide but popular government amana tawbiu popular government amana taw targati madu miyam ka senam yaw tawbure aduna sai gi posining thamjaning is jaro bada ko gi laibak sinba thungna SIR pangthoknaba election commission na warip lawkhre SIR thabak chahi asi lodringai horaba yai official laibak asigi oina voter list yawriba chumdaba voter sing lawthoknaba gi SIR special intensive revision gi thabak laibak sinba thungna pangthokna naba election commission of India na warip lawkhre thabak asi chahi asi loidringai digi horaba yai haina election commission of India gi official amana fongdorali oja sai matang masi yamna akoi gi miyam na su manipur da election gi electoral roll se revision tawdringai da phajana koi gi election electoral roll sida aramba kayam yauri gi haibasi phajana thidoga madu justify tawdringai da delimitation tawbiganu Hopiganu, adigi illegal immigration ki masing thiba ko paketo mayam sing asi loiding tawbiganu na akoi gi manipur digi Sathar aiba masigi pochi not only Manipur khakta na te tongan ba South ki lamda UP ki lamda to mayam lei ribo ko magi adigi di si border area da leiba Bengal ki kari si mayam lei ribo si gi mayam singa si gi kholau hai batare madu kholau du tarak pani haina aidi lawi ana masigi si yam thuna tawra kan si de da electoral roll da illegal immigrants mayama refugee mayama magi vote ki keno de yang hapsel liba kosel liba mayam singa se magi tawdabu sumna tawe habana taba with full proof verification magi leriba official mayam singi fajana si naraga full proof verification hi ani changin om changin buko fajana tawbiyo buko tawra kan de da angtang clear oi be tar gadi adedi thola ne buko NRC gi oiba issue thola ni illegal immigration gi thola ni refugee gi thola ni kana henje lui thola ne masi gi revision toro pakanda ada masi di yam phaba ai step amane na lawe masi di ai tasengna nungai ba phawe aduga aikoi gi miyam matam sang lauraga lakwa kholaw do haiba posi tarak panen lawi adubu tari haidana su chumna sum official tawre hana han laribu du chumi haigi bana taba with full proof yauraga taw ba hai tare ko magi adha je paira men adha ji magi adha ji da mai mapa maming yaubra mapa ji na kanano magi sahi ke ya dagi sida lere 19 ke dagi lere haibana simba magi check line du yauna thi bai tare sumna adhar pai bu na taba sumna voter card pai bu na taba adugi potu yeng kan sida makoi gi jinna se ai se ai yang kopam thake sor ai gi ipagi maming gaurang kawi ai gi ipagi ipugi mingna bokul kawi bokul gi mapagi maming sina bapu kawi bapu gi mapagi maming tonjau kawi genesis amadi akoi khangi dana ko sigi genesis ase chingmi da lai mi sing su mama pa mapu pa lai bata gadi loi khangum thoktra ha ai ipan lu kawi du kawi da ka ipa pu na sai le maga adigi amu ipu du na brahmarom da le magadi mai khun wari bo ko anatra ai sa bang na sidal le ga ipa du na brahmarom le madi na Bangladesh le madi poji adai du na le na du sia adugi posing ase full proof mechanism le ramani government gi thina na mechanism ko mai village diary gi leiri mayam leiri bo ko simu mayam ma adu mayam sing gi yeng ko la kai doraga koi gi lamda su singlup ki kari gi sanabi mayam lai tana ko si mayam sing loi village diary gi manung chang ngak tani loi lebang ngak tani adun leiri mayam sing gi yeng kan sida phajana tawbiu tawraga di hena phaba
ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯗꯗꯤ ꯐꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ criticism ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ comment ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯗꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯆꯤꯟꯕ